Agaseke k'amakuru mu karere ngafunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa F7 wemeje ko ari wagabye igitero cya drone ku kigo nyine cyo mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo mu buryo bwo kuburira Kinshasa nk'uko umukuru w'uyu mutwe yabitangaje mu butumwa ku rubuga rwa X. Kohune nangu kuri uyu mutwe washinje leta ya Kongo gukorera ikigo nyine cya Kisangani nk'isoko y'ibitero by'indege aho bagenzura, maze yavuze ko ubudahangarwa bw'icyo kibuga bwarangiye. Leta y'intara ya Chopo yatangajwe ku cyumweru indege 8 za drone zitwaye ibisasu zagereje igitero ku kibuga nyine kizwi nka Bangoka cy'umujyi wa Kisangani, ariko ko zose zarashwe zitageze ku mugambi mubisha wazo. M23 yavuze ko muri icyo gitero drone zayo zacinye ikigo cya drone za gisirikare kuri icyo kibuga cy'indege ahategurirwaga ibitero by'ubwicanyi ku basivili Masisi, Warikare, Rucuru, Minembwe n'ahandi. Uruhande rwa leta rwanenze ibitero bya drone kuri iki kibuga kinini cya gisivile kandi rushinja ibyo bitero umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda. Nanga yatangaje ko indege z'ingabo za leta zikoreshwa mu gutera aho bagenzura ubu zizajya zirasirwaho zituruka. Ati gukoresha Kisangani nk'aturuka ibikorwa by'iterabwoba bigabwe ku butaka bwacu birabujijwe. Ubu Kisangani ntekiri ikirindiro gifite ubudahangarwa. Ikigo nyine cya Banguka kiri mu ntera kilometero 17 uvuye mu mujyi wa Kisangani kandi kiri ku ntera kilometero zirenga 500 uvuye iburasirazuba ku mirongo y'imirwano mu ntera za Kivu y'Amajyaruguru n'Yepfo. Ibitero M23 yigambye bisobanuye ko bifite ubushobozi butari bwagakoreshejwe mbere muri iyi ntambara buhanganye mu ruhande rwa leta ya Kongo. Mu itangazo M23 yavuze ko mu gufata Goma na Bukavu wafashe ibikoresho bya gisirikare birimo indege zitagira abapilote, bityo ko leta atari yo gusa ifite ubushobozi bw'imirwano. Kinshasa hamwe n'inzobere za Loni bavuga ko u Rwanda ari rwo ruha ibikoresho bigezweho n'abasirikare nyeshyamba za M23. Ibyo u Rwanda rwagiye rubihakana. Ibitero ku kibuga cy'indege cya Banguka byabaye ku cyumweru mu gihe umunsi intumwa za leta ya Kinshasa n'iza M23 zayizongeye guhurira i Doha muri Qatar. Mu biganiro zemerejwe kohereza itsinda rya mbere ry'umuryango w'abibumbye rifite inshingano zo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. F7 ishinja ingabo za leta gusubukura ibitero bya gisirikare ku butaka n'ibyo mu kirere by'indege za Sukhoi na za drone mu karere ka Minembwe n'uce tuyikikije nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Nanga yanditse ati ihame ryo kwirwanaho mbere yo kuratswaho ryatangiye gukoreshwa. Buri terabwoba rizagabwaho igitero mbere y'uko ritugeraho turisanzeho ritegurirwa. Yongeyeho ati niba Kedi yashaka ibiganiro turiteguye, ariko niba ashaka ari intambara yemere no kwikorera ingaruka zayo. Umuvugizi w'intara ya Chopo yatangaje ko igitero ku kigo indege cya Banguka ari igikorwa cy'ubushotoranyi cyakozwe n'M23 n'u Rwanda mu guhonyora imihati ya diplomasi nk'amasezerano y'amahoro ya Washington. Abategetsi ba Chopo kandi basabye abaturage baturiye ikibuga cya Banguka bari bahunze ingo zabo kubera ibitero byo ku cyumweru gusubira mu byabo kuko umutekano wagaruwe. Hanyuma ku wa kabiri polisi y'igihugu cya Kongo Kinshasa yasubiye ku mugaragaro mu mujyi wa Uvira nyuma y'amezi hafi 2 yarahunze umujyi uri ku kiyaga cya Tanganyika ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Aba bapolisi bari bambutse umupaka berekeza mu Burundi ubwo inyeshyamba zasatiraga Uvira. Abapolisi bagera ku 100 ku wa kabiri bambutse umupaka bakavimvira uherereye hagati y'imijyi y'Uburundi na Kongo ya Gatumba na Uvira. Hari abantu benshi bashungereye bakiriwe n'abari mu muyobozi w'agateganyo w'Uvira n'umwungirije, bityo bishimangira ko hasubiye ubutegetsi bwa leta nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zihavuye kubera igitutu cya Amerika. Umuyobozi w'agateganyo w'Uvira Kiki Kifara atuko ni guhagarikwa kwa leta. Ingabo zaje imbere twakurikiyeho, ariko abashimangira umutekano rusange n'abo polisi kandi kuba ubu polisi bari hano byemeza ko ubuyobozi bwa leta burimo kugaruka no kongera gushyirwaho. Uyu mutegetsi w'umujyi yaboneyeho kugira inama abaturage cyane asaba ko bahindurwa imyitwarire. Atuko twari tumeze imbere y'igitero ntibigomba kuba icyo tuzaba cyo. Uvira yababajwe cyane. Uvira n'ahantu abantu bose bareba, tugomba kwinanga rugero. Ndasaba abantu bose kwigira ku byabaye. Nyuma yo kuva muri Uvira kwa F7 igisirikare cya leta ya Kongo cyahise gitangira kohereza ingabo mu turere tuyikikije. Uvira ni umujyi wa kabiri muri Ntara Kivu y'Amajyepfo, aho nyuma y'ifatwa rya Bukavu wari wagize umurwa mukuru w'agateganyo ubuyobozi bw'intara burayimukira. Ariko kandi imirwano ikaze yadutse mu gitondo cyo kuwa kabiri hagati y'inyeshyamba za F7 n'inyeshyamba za NDSR na umudugudu wa Bukumbirwa muri grupe wa Ikobo teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru agera mu kinyamakuru Activités zidabitangaza ngo barwanyi bagabye igitero ku yindiro bya F7 agana mu saa 10 za mu gitondo, bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi. Urusaku rw'imbunda nto n'iziremereye rwumvikanye amasaha menshi muri ako gace, bituma abaturage bikingirana mu ngo zabo. Nyuma y'amasaha agera kuri 3 y'imirwano, wazirendo basubiye mu bihuru isiga Bukumbirwa igenzurwa n'inyeshyamba za F7. Imibare bahitanwe n'iyi mirwano ntiramenyekana. Icyakora amakuru avuga ko ibikorwa by'imibereho n'ubukungu byasubukuye mu gace. Byongeye kandi abatangahamya benshi bavuga ko F7 yakaje ibirindiro byayo Bukumbirwa ndetse na Rusamambu. Bivuga ko ubufasha bwaturutse ahitwa Bireusa bwageze muri bice byombi mu gitondo cyo kuwa kabiri. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe mu bw'amakuru ingabo za Uganda Jeanne Muhoozi nubwo bateranye amagambo na minisitiri w'itumanaho usanzwe uvugira ubutegetsi bwa Kampala Dr. Baryomunsi amubwira ko atazongera kuba minisitiri ukundi muri iki gihugu. Ubushyamirane bw'abagabo bwavuye ku byatangajwe na minisitiri Baryomunsi wavuze ko bitangazwa na Jeanne Muhoozi rwo ku mbuga bimugora kubigorora nk'umuntu uvugira leta. Ikinyamakuru Chimp Reports cyanditswe ubutumwa bwa Baryomunsi butaguye neza Muhoozi agiye kubigorwa X
avuga ko minisitiri ari umugambanyi kandi ko atazongera kuba muri guverinoma y'iki gihugu. Ni ubutumwa bwakururanye ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda, bamwe bagaragaje ko Jenerali Muhoozi yaba agiye kwerekana ububasha afite mu gihugu igihe Museveni atagarura Baryomunsi nka minisitiri. Mu butumwa bwa Jenerali Muhoozi hari aho agera akabwira minisitiri ko niba adashaka kujya muri gereza ko kumusaba imbabazi bakiyunga kandi ko atazagaruka muri guverinoma. Bwana Baryomunsi wandikaga agaragaza ko bakigara abantu batavugirwamo ibonetse byose. Yavuze ko se yamureze neza akamurinda isindwe, ko warameze neza iminsi yose, icyumweru cyose, iminsi 7 kuri 7. Uyu mugabo nubwo ateruraga, ababonye ubutumwa bwabo bavuga ko yabashaka kwerekana ko Jenerali Muhoozi Kainerugaba yabajya ku mbuga nkoranyambaga yasomye agasembuye. Byagezeho minisitiri Baryomunsi atavuze Muhoozi mu izina, nabwo yavuze ko hari abantu barwaye indwara yo kudakura, ugasanga umuntu arakuze mu myaka ariko yitwara nk'igitambambuga. Ubutumwa nabwo Jenerali Muhoozi yavuze ko ntacyo bitwaye, ahubwo umuntu utarakuze bigira ubwo umukenera. Amwibutsa ko atazongera kuba minisitiri. Baryomunsi wagaragazaga gutinyuka mu myandikire bitandukanye n'abandi banyayuganda yabwije kuri Muhoozi Kainerugaba, amwibutsa ko atari minisitiri kubera impuhwe, ariwe kubera ubushobozi afite. Amumenyesha ko bakigana ubakanga muri ubwo buryo kuko atavutse ari minisitiri. Ubu butumwa bwa minisitiri Baryomunsi bwaremerejwe na Daudi Kabanda, umwe mu bari hafi cyane Jenerali Muhoozi Kainerugaba, uvuze ko atari bugaragaze ko abantu badakwiye kwita ku byandikwa n'umugaba mukuru w'ingabo kuri radiyo. Ariko kandi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yashubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nta bubasha zifite bwo kugena uko Uganda ikwiye kubaho, nyuma y'iminsi mike zivuze ko yamaze kurenga umurongo utukura. Mu cyumweru gishize nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Senateri Jim Risch ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko zateye utwatsi imbabazi Jenerali Muhoozi yari yasabye, zigaragaza ko yamaze kurenga umurongo utukura. Kainerugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni yaherukaga gusaba Amerika imbabazi kubera kwibasira ambasade yayo i Kampala mu gitondo cyo kuwa gatanu mu cyumweru gishize. Anyuze ku rubuga rwa X, Jenerali Muhoozi yatangaje ko amakuru y'ubutasi yawe yemeza ko Bobi Wine umaze igihe ashakishwa n'inzego z'umutekano za Uganda yahunze ayifashijwemo na ambasade ya Amerika, biriye ko ubufatanye bwabaga hagati y'impande zombi bwahagaritswe. Icyo gihe yaravuze ati twebwe ingabo za Uganda duhagaritse ubufatanye bwose n'ubuyobozi bwa ambasade ya Amerika i Kampala burimo n'ubujyanye n'imirimo yacu muri Somalia. Mu bundi butumwa uyu musirikare yanditse ko ubufatanye bwa Uganda na Amerika mu bijyanye n'umutekano bwasubiye inyuma kuva 2015 bigizwemo uruhare n'abayobozi b'iyi ambasade. Nyuma nibwo yaje gutangaza ko yasibye ubutumwa bwibasira ambasade ya Amerika amaze gusanga ko bwari bushingiye ku makuru atari yari yahawe, anasaba imbabazi. Senateri Risch abinyujije ku rubuga rwa X yagaragaje ko Jenerali Muhoozi yamaze kurenga umurongo utukura. Ati komanda Muhoozi Kainerugaba yamaze kurenga umurongo utukura, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kongera gusuzuma umubano wazo mu by'umutekano, harimo ibihano n'ubufatanye bwa gisirikare na Uganda. Uyu musenateri yaboneyeho gusaba ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump kongera gusuzuma imikoranire ufitanye na Uganda mu by'umutekano, byaba ngombwa gafatirwa ibihano. Jenerali Muhoozi abinyujije ku rubuga rwa X yashubije Senateri Risch ko Amerika ifite uburenganzira bwo kongera gusuzuma imikoranire bifitanye na Uganda, ariko ko nta bubasha bwo kuyisuzugura no guhindura abanya-Uganda bacakara ifite. Ati cyambere sinitwa komanda Muhoozi Kainerugaba, ahubwo nitwa Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Ni uwuhe murongo utukura narenze nk'uko bivuga? Mushobora kongera gusuzuma ibyo mushaka byose ku bijyanye n'ubufatanye bwacu, ariko ntimuzigera mudutesha agaciro cyangwa se ngo mudusuzugure, ntimuzigera muduhindura abacakara banyu. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni yatangaje kandi ko yafashe icyemezo cyo kwirukana abayobozi b'urwego rw'abinjira n'abasohoka batumaga abanyarwanda bo mu iki gihugu bagorwa no kubona ibyangombwa. Ubutumwa yabutangaje ku rubuga rwa X mu ijoro ryakeye. Ati nafashe icyemezo cyo kwirukana aka kanya abakozi bose mu rwego rw'abinjira n'abasohoka batumaga abanyarwanda bacu bo muri Uganda bagorwa no kubona ibyangombwa, abandi bazakirwa mu kazi vuba. Abanyarwanda n'ubwoko bw'abanyarwanda bwemewe n'itegeko nshinga hashingiwe ku kuba bwarabayeho mbere ya Gashyantare mu 1926. Bamwe muri bo bamaze igihe kinini bagaragaza ko leta ibima ibyangombwa birimo pasiporo kubera gushidikanya ku nkomoko yabo, nyamara baravukiye muri Uganda bakanakurirayo. Umushoramari Frank Gashumba yigeze kuvuga ati bari abantu bigize ibigirwamana, barakubwira ngo duhe gihamya ko basogokuruza bari muri Uganda mbere y'1926, ariko nta muntu n'umwe yewe na Perezida wa Uganda nta muntu muri guverinoma ya Uganda bagaragaza ibimenyetso by'uko basogokuruza be bari muri iki gihugu mbere ya Gashyantare mu 1926. Perezida Museveni yinjiye muri iki kibazo mu myaka 2 ishize, yibutsa abo mu nzego bireba ku itegeko nshinga ryo 1995 riho ubwenegihugu bavukiye muri Uganda, abakomoka ku banya-Uganda ndetse n'abanyamahanga babyifuza. Asaba ko hakorwa isuzuma guhera ku nzego zibanze kugira ngo abanyarwanda bahabwe ibyangombwa, ariko abagitegereje ibisubizo. Mbabwire kandi ko umuyobozi w'abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda Robert Kyagulanyi Ntambara Bobi Wine bivuga ko yavuye mu gihugu kandi yashize icyumweru yinjiye mu gihugu cy'abaturanyi cyo muri Afurika y'Iburasirazuba, ahunga n'ubwo abayobozi muri guverinoma ya Uganda bashimanye ko inzego z'umutekano za leta ntacyo zimushakaho. Umwe bayobozi yavuze ati ayo ni amakuru turimo kubona ubu ngubu. Yavuye muri Uganda hashize iminsi 7. Ukugunga ko kuje nyuma y'uko Kyagulanyi atangaje ko yagiye mu rwihisho tariki ya 16 Mutarama, avuga ko byatewe n'igitero cya gisirikare cyagabwe ku rugo rwe i Magere, kandi ko afite ubwoba bw'umutekano we. Kuva icyo gihe yagiye asohora amatangazo ku mbuga nkoranyambaga avuga ko inzego za leta ziri kumugendaho, ibirego guverinoma ya Uganda yakanye inshuro nyinshi. Icyakora minisitiri w'itangazamakuru, ikoranabuhanga n'itumanaho Baryomunsi mu cyumweru gishize yavuze ko Kyagulanyi atari umuntu ushakishwa kandi ko nta mpamvu yo gukomeza kwihisha. Baryomunsi yaravuze icyo gihe ati mu izina rya guverinoma ya Uganda
Cyagoranye ntabwo ari umuntu ushakishwa, nta nzego z'umutekano zirimo polisi, igisirikare cyangwa se ikindi kigo icyo ari cyo cyose cya leta kimukurikirana. Baryomunsi yasabye umuyobozi w'ishyaka National Unity Platform gusubira mu rugo no gukomeza ibikorwa byo kubahiriza amategeko. Yavuze kandi ko bandi bakandida perezida bakomeje kuba mu mahoro mu gihugu, ati ntibikenewe ko yihisha, ntawe ubishaka, afite umudendezo zo kuvaho yihishe hose agasubira iwe kandi akubahiriza amategeko. Minisitiri w'intebe Robina Ntambara we yavuze ko icyemezo cya Bobi cyo kwihisha kidakenewe kandi gishingiye kuri politiki nk'uko iyi nkuru y'ikinyamakuru Chimp Report bivuga. Ntambara yaravuze ati ntawe ushakisha Robert Cyagoranye sentamu. Yongeyeho atagomba guhagarika urwenya agasubira mu rugo rwo mu muryango we. Akomeza avuga ko ibikorwa byari amakinamico ya politiki. Cyagoranye uri umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri, yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 15 Mutarama uyu mwaka nawe reka guta Museveni, ariko yanga kwemera ibyayavuyemo. Yavuze ko habaye uburiganya ndetse n'izindi nenge mu matora. Cyagoranye yavuze ko abashinzwe umutekano bagabye igitero we kandi bagabye igitero ku mugore we Barubi itungo Cyagoranye. Ibirego byatewe utwatsi n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Rugaba wavuze ko igisirikare kidahutaza abagore. Cyagoranye ntabwo yemeje ku mugaragaro amakuru avuga ko yavuye mu gihugu, kandi abayobozi b'ishyaka rye bakomeje kugira ibanga aho aherereye. Ninyabije muri Sudani y'Amajyepfo abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditse ko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yirukanye abajyanama babiri nyuma y'ibyabaye biteye ikimwaro ubwo yashyiragaho umugabo wapfuye ngo ajye mu kanama ko kuyobora ibiganiro ku matora ateganyijwe mu Kuboza k'uyu mwaka. Ikirgo rya Steward Soroba Budia ryatangajwe mu itegeko teka rya perezida ryo ku itariki 30 Mutarama uyu mwaka, ariko ibitangazamakuru byo mu iki gihugu byagaragaje ko uwahoze mu ishyaka ritavuga n'ubutegetsi rya UDP, ni ukuvuga United Democratic Party, yapfuye mu myaka 5 ishize. Ibi byatumye abantu ku mbuga nkoranyambaga bayinkwene gushyirwa mu mwanya kwe. Nta mpamvu ritanze itangazo rya leta ryavuze ko perezida yirukanye umujyanama we mu by'itangazamakuru David Amur Meja hamwe na Valentino Del Maruet, umutegetsi mukuru Minisiteri ishinzwe ibikorwa bya perezida. Iryo tangazo ryashyizwe ku rubuga rwa Facebook rw'ibiro bya perezida, rigashyirwaho umukuru na Minisitiri Afrika Nomande Gedima ushinzwe ibikorwa bya perezida. Rivuga ko Salva Kiir ashimishijwe no kumenyesha babiri ko bakuwe mu nshingano zabo ndetse ko yifuje gushimira byimazeyo abo bombi kubw'imirimo bakoze. Kuwa mbere Amur yasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru avuga ko ibiro bya perezida byashingiye gusa ukuri no kwizerwa ko amazina yatanzwe n'abafatanyabikorwa kugira ngo ashyirwe muri ako kanama. Amur yavuze ati ubu biragaragara ko igenzura ryimbitse ritakozwe n'umwe mu bafatanyabikorwa, bigatuma habera igenzura ry'ubutegetsi ribabaje. Gusa ntiyavuze izina ry'uwo mufatanyabikorwa. Ishyaka UDP ntacyo ryatangaje. Ntibisobanutse niba iryo tangazo ryaviremo Amur kwirukanwa. Hari hasanzwe hari urwibutso mbere y'uko iryo tangazo risohoka ko azirukanwa. Budia mu yashyize umukono ku masezerano y'amahoro ya 2018 yo kurangiza intambara yashegesheje Sudani y'Epfo nyuma y'uko ibonye ubwigenge 2011. Kiir yashyizeho ku kanama kagizwe n'abahagarariye amashyaka anyuranye kugira ngo gaharure inzira amatora, ariko aramakenga kumenya niba ayo matora azaba mu gihe igihugu kiri mu ntambara. Amatora yari ateganyijwe mbere yarasubitswe. Kiir akaba ari ku butegetsi kuva igihugu kibonye ubwigenge. Umuryango w'Abibumbye uvuga ko abantu barenga 180 byemezwa ko bahunze kubera imirwano iherutse. Leta ya Jonglei niyo yibasiwe cyane mu gihe ingabo z'igihugu zirimo kurwana n'abasirikare bashyigikiye ikibazo ari visi perezida wahagaritswe mu kazi Riek Machar, wafungishijwe ijisho mu rugo we ndetse arimo kuburanishwa mu rubanza k'ubwicanyi, ubugambanyi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ahakana ibyo birego. Kiir na Machar bakabaye ubundi bari muri leta y'ubumwe yemenejweho mu masezerano y'amahoro ya 2018 nyuma y'intambara yamaze imyaka 5 yakurikiye guhanganira ubutegetsi hagati y'abo bagabo bombi. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiriye muri Kenya abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banditse ko banki nkuru ya Kenya buriya abantu kureka gukoresha inote mu gukora imitako imeze nk'iy'indabo, ibintu biharawe muri iki gihe muri Kenya. Iyo mitako ikozwe mu note ikunze gukoreshwa mu gihe hitegurwa umunsi mukuru w'abakundana wa Saint Valentin, ndetse ubwo buryo bwarushaho kwamamara kubera gukoreshwa n'ibyamamare hamwe n'abakurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, bagasangiza bakurikira video zibagaragaza batanga iyo mitako igizwe n'inoti z'amashiringi mu gihe bari mu birori. Mu gukora iyo mitako ikozwe n'amafaranga, inoti z'amabara anyuranye n'agaciro gatandukanye zirazingwa, ubundi zigafatanyizwa hamwe mu buryo bw'umurimbo butuma zigaragara nk'aho ari umufungo w'indabyo. Ariko banki nkuru ya Kenya Central Bank of Kenya yavuze ko ababikora barimo kwangiza isura y'ishiringi rya Kenya ndetse ko bashobora gufunga imyaka 7 igihe baramuka bataye muri yombi. CBK ivuga ko izo noti zikunze kuzingwa zigakora umuzenguruko, zifatanishwa kore, zigaterwa inzuma, zikomekwa cyangwa se zigacomekwa cyangwa se zigafatishwa ku bintu bigahungabanya ubuziranenge bwazo. Mu itangazo yasohoye kuwa mbere banki ya Kenya yongeraho ko ibyo bigira ingaruka ku bikoresho birimo nka bya byuma bitanga amafaranga mu buryo bwo kwihereza cyangwa se ATM, ndetse bikagira ingaruka ku mashini zibara amafaranga. Yanavuze ko iyo mitako ikoze mu noti yanatumye inoti nyinshi zangwa ndetse bigateza ikiguzi kitari ngombwa ku baturage no kuri banki mu gusimbuza izo noti. Ariko banki yavuze ko itanze ko amafaranga yatangwamo impano ndetse hasabye abantu gushaka ubundi buryo bwo kuzitanga butangiza inoti. Kenya ni kimwe mu bihugu bihinga indabo nyinshi cyane ku isi. Rero iryo tangazo rya banki nkuru ryakiriwe neza namwe bavuze ko indabo zitohagiye arizo zaba impano ikwiye ku munsi mukuru w'abakundana wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 ukwezi kwa kabiri. Iryo tangazo ryanateje bumwe mu butumwa bwo gutebya ku mbuga nkoranyambaga
uwitwa Eliru Muhammad yatangaje kuri urubuga rwa X ati itangazo ry'abanki nkuru ya Kenya ricunguye abagabo mbere y'umunsi wa Saint Valentin w'uyu mwaka. Dusubire ku by'ibanze ndavuga umufungo w'indabo. Undi munyakenya yavuze ko abaturage bashimiye iki cyemezo kuko gitanga kwiruhutsa kwari gukenewe cyane ku bantu basangaga iyo mifungo y'indabo ihenze cyane kandi irimo gusesagura.